Šta želi popiti mlada dama? Pozdrav, sine, a to si ti? Tata, imam plan koji može promijeniti čitav tog rata. Sine, ja se tih planova naslušao, ali rat ide kako ide. Malo prije sam čula, ona knjiga Hagada Eko Šilinga. Tako je. I ako je se mi dočepamo i prodamo je, moći ćemo da kupimo municiju i oružje za sve naše proletere. Azra, sine, nemoj to da mi radiš, ti ne znaš sve detalje. Šta to da je Hagada u sefu? A ja, u sefu je treba znati šifru, 19 brojeva unazad. Znaš ti koliko mi imamo profesionalnih profila u partizanima? Sad bar 10 znaju obiti cef s vrata. To ne sumnjam da imate obijača u izobilju. A ti imaš ključ od Šilingove sobe. Tvoje je samo da nam otvoriš sobu, a mi ćemo se pobrinuti za sef. Azra, nemoj to babi radit. Ako Šilingu iz sobe bude falila čačkalica, babu će ti preseliti. Gdje preseliti? Na hiret, streljat će me ko kokoš. Ali tata, ti ako se žrtvuješ, ako te strijeljaju, ti ćeš poslije rata biti proglašen za narodnog heroja. Ma jel, bogati. Sine, bolje biti živ kukavica nego mrtav heroj. Nego, kako ti odlučuješ o tako važnim stvarima? Pa to sam ti htjela reći. Vidi, dobila sam čin kapetana, 3 zvjezdice i crtica. Joj, sine, kad bi na tu makar prvu zvjezdicu moglo da se isekla jedan polumjesec. Onako zbog tradicije porodice Fri.